Ai emorosi nke Simon Ken opoloto noi kapakina alo story adekisi na ka Suret Health Center 3 ebeti adumunu amukian. Na itoronar tare Agnes Aliano nesi ebaki bakitoiko police obalebe emame lemu kesi ai ngwi kilema Elugambo nesi kwana eguro ki case. Be ikoputu ngesi da bakete merikwani. Anyo be kwane kofu ebeche bagachumi ankidongana bapa rekileng. Iya toriang isne. Ekileng mama chumti ngesa. Ekwana chako ekileng. Pacharti ekwana bala tukutubange muogo sokoni. Adaunga rauna sibet mere. Kwana kusejeneti ne beta soma ikilingo. Yako ngistal style dari kadwe. Niduyare. Saya ununu kere. Neras ara kupani ngenge nerajo. Dobo ngai no mana kuna Aberu simu. Ngai bode guri. Kwenye Simon Ken opolot elopet lo nama kitai apulasta ai rimokini eke mosin kere koroko aokoto elelete koto mangesa bala ebe Elugambo aritora ke Aberu nyes. Aberu na kotara. Kita se kuku de Elugambo itaido. No matter nyese simu. Ba ko je be bunga yo ko je de punya se gole keka. Punya se gole keka. Dengan mun bunga ba aku buru kastam. Tunan tu kuruju. So aja dengan mun sebenarnya buru sama jam kayak gitu aja. Kurku ya jimba ya jitu mukone. Kuna ndo kitaiti na mambo yanayopata. The way forward wayanga nyesi muke. Sineje kwenye ni background police munga kodo. Muke nyesi yo. Kera twana onda twana kanike. Emurola dekisi na Suret Health Center 3 Aburam Okwero lo eja uno poloto kaduma kini amukian. Nyesabalebe arono aromite ido ebe awinui. Yauta etwene nguno winoi. O wio chali aromite wanja aromite. Eraine pachara itedo bele jepi mamji chamu wale tukita itu. Yauta emuruna pakine pol anu aido nyeja kaitingo. Erungini erai nape mainta tekereka. Lo eraido ti kwapo na cheka ngese mainta Aberu ngini. Konye wenta ije. Ijaido jo jero bundo lo erumi kere ngai Aberu na. Erai leme boy kese na elai. Dodo kape balaro lope be Elugambo la abu adope bero no makina Aberu na isimu. Be koto kilo ni kon ba bunga jo noi. Obuni ya ngina nyunu town mama ido ke boda. So bundo ya kra nyura ngini. Gari do nani biani jula kini ya nando tupuruju. Odo iboreji. Achora na ngoroko mukura na surete face akino nyesabalebe ekoto atumuna kachoit ayera catch emotana kinos edukore kede sugar daddies arai sugar mummies Kanu emielilo aidario boyo dera na no akirono silo ko ja beralo sai aya un kopu yeni didi da so mai kini ponengon mama kirongu ne joko ka tinga sai na tinga takai takabera ke borobo ulot bang na Aberu ngina washati nese moite polon lara sikiste ara le polon la yang tuta masam la kugan nese bede tekere ke motoka nya no moe kata wa depar pipili borengino tau kanga depar arikoti sapataen mam tiara mojo ngokangi ara do bera kuku nyisi na tinyesi ke karet diti do ba polo nga depar nyisi dede ngati kilo angorane jikilo ko kachor tadi wonelo sine jikilo ko dikilo ko joito sangor aloma sangora tutubi kilo ko balako e police ogang lo Asurete police station Kosoro district nyesabu itigogo ngebe ilobwato skesi aliona Kanu emusagolo amumu wadi katete na ba SD enoti kanyare stock kaisara luare stock itomona re stock lukumini yare kira kaisara luare ido Ken opoloto nyesebe imadi aroma Asurete Health Center 3 Kanu TV East Tolbert Edaiti Otema Suret Kosoroti District.